Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagayam kayat na ti paawagan itinagan a Roldan. Iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kuman akidnawen ti kapanunutam, iti daytoy aparikot ko. May papan kini misis ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Roldan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Unay matan dito'y imakaran nyo alugar. Nakaululimak. Nagadayo dagiti kaaruba. Mayat dito'y manang, presko ti angin, awan unay polusyon. Sa nakas ijay syudad ang naggapuan mi. Kat, kasano nga iti pa nag-eskwela dagiti anak yo? Itultulod ida ni Irene. Ay, nagmayat ngamin ijay naggapuan nyo alugar. Taas si dagiti eskwelaan ken palengke. Ngem no apay anapanunot yo ti umakar ditoy. Nagawid ka din ni manang mo? Kawawid na. Di magaslaeng, tay may nakinita da iti pagigyanan tayo abalay. Anya nga'y timbagbaga na. Kat nabdamdamag mo't Sige. Inaksukunan dagiti ubing ija eskwelaan. Nakaluto ka ka din. Agluto ak enton sumangpetak. Mabiit lang mat asukunak dagiti ubing. Wen, kaak-akar mi dito eh. Isumot lagayam nga itaka lang ang makita dito eskwelaan. Dito'y ngamin ti pagis-eskwelaan dagiti duang anak mi. Maricel tinagan ko. Adamot anak ko nga agis eskwela dito eh. Irene mat tinagan ko. Awag nga awag nila kay ko. Mabiit lang ang tasong bata ka. Hello, lakay. Oh, agawid kayo na. Rumabiin. Wen, agawid kami. Bye. Oh, agawid kami. O sige, di talang matibalay mi. Asidag ti pagnaan mi. O sige nga rada, agkita tantumanan inton biga. Okay. Saan ka pa'y nga inawagan? Saan mo pa'y amalagip ti agawid? Adala kinasaritak anaam-amok a parent. Ala, darasam ti agluto tani, rabiin. Na, inuray nakpay laang mat. Nagisa nga kon itiin na po'y. Lakay, adan na amok kagayom ko. Ay, kat nasayat ano kasta? Iso ti kasarsaritak, idi imawag ka. Maricel tinagan na. Kita mga numaulit tinapasamak idi. Laglagi pam ti rason, no apay nga imakar tayo, dito'y pagigyanan tayo ita. Oh, di ag-commute ka mat iti medyo adayo ita, paray. Uwin nga rod, kan agbalbalo nakpayin. No apay mat ngamin akalat ang nagdesisyon kayo nga umakar. Ay, mayat mat kid DJ makaran mi pare, nataltal na. Apay, saan ka di natal na ije naggapuan nyo? Ay sos, kanayon nga adda agapa nga agkakaaruba. Syudad ngamin, kasta talaga. Kan may sa, kayat ko nga yadayon ni misis ko iti gulo. Ha? Gulo? Apay, anya agulo, ti kayat mo asawan. Ay, napambanugak manan. Ado manan ti naramid medyo opisina. Lakay, apay nga awan pay mat jeswel duyo. Apay nga awan pay? Yakamukan ka Si kamot tagtrab-trabaho. Sigurado ka nga awan pay? Awan pay nga ro, takinitak. Gimatangak gayam iti sidaan kan abasto tayo. Nangalam nga ro titing gatang mo kadagita. Inutang ko Anya? Imutang ka? Ay nasaan kan amas dao akasta. Agbisin tayo no sa anak nga umutang. Oy, isardeng mo ti panagut-utang mo. Agtal na ka man. Anya ti kayat mo, agbisin tayo? Na-delay la siguro ti sweldok. May saldaw la siguro dayta. Imutang ka na dagos. Anya ngay nga rod ti balunan dagiti anak mo inton bigat. Anya ti pangrabyan tayo. Irene, maulit ka di manen tinapasamak ide?
O, naisagana kung ti pamigat mo. Mangan kan. Uy, kompleto ah. Adda kape kan tinapay. Siyempre, adagayam korta. No inuray ko di sweldom, awan kasta pamigatan tayo ita. Nag-commute akon. Tawang gasolina tilugan. Ada kwarta, ikan ka ah. Sige ah. Insagana kung di balon mo, bagkatam laangan no sumrat ka. Manungay ti paggasolinam. I-full tank mo na. Kunak man no kunam ngag-commute kay taparay. Apa tinagas na kidya balay. Nalay nga dumiskarte ni Mrs. pare. Ay, dayta mo ti Jack kaya ti opisina. Nuapay ang masapol ang madelay ti sweldo tayo. Bayaman, kasaritak tuman ni manager. Sige man pare. Rumbang asaanan ang maulit ang madelay ti sweldo tayo. Tauray siya, awan matan kwartak. Ay kat makilugan kan tumanin kanyak ahin ton malam. Tay nagas kay di balayo. Una. Ay, imbag ka pa'y. Nalay nga dumiskarte ni misis mo. Anya ayat aramiden na. Taisuman mo ti ibagak ni misis ko. Inton Sabado, adda atendaran mi kini Junior a birthday. No kasta, sakman lang ang timabati dito'y balay. O may kaano kayat mo? Birthday nga min di anak ni Maricel. Iso ka di dayta jay istorya manamam mo magayem mo dito'y? Wen, iso, nagbalin kami mutan anasingad nga agpagayam. Nasayat nga rod no kasta. Iso nga rod amapan kami tumaki-birthday kini Junior. O sige, mapan kayo lat ta. No kayat mo, di oray itulod kayo. Ngem agawid akmat laadagos. Oh, kumusta nga iti manun abulan a panagyan nyo dito eh? Mayat manang. Adon ti gagayem mi. Ningay Irene, kumusta matan? Adamatan na maamu na gayem na. Kita ammumatan ti ugali day nga asawam. Wen manang, kanayon ko apalagi pan. Ay, ibagam, taliklikan na ti agutang. Wen manang, amunan dayta. Ay, nagado ti bisita da Maricel. Nagado da gayam nga kakabagyan. Tinapatag, nag-enjoy kayo ijay. Tanda ni saan akayat ni Junior ti agawid. Tado tinaam-amu na akaayayam na. Amom lakay, nagsisingpat dagiti tattao dito a lugar. Kasta ka di? Wen, nagdadayaw da, kan amu da respetuan ti padada a tao. Panagkunak, agbayag tayon iti daytoy a lugar. Kastama ti panagkunak lakay. Dito'y tayon nga agnaid nga agnanayon. Awan makunak dito a lugar. Natal na, kan man nakigayim dagiti tattao. Maturog ta nga rodan. Tani, masapak manen nga agtrabaho inton bigat. Agmakatawanan nga agnanaad kayo di nagakaran yun niya, pare. Wan pare, agmay sa tawon mininton no may abulan. Kita man lang niya. Nagbiit ti panawan. Oh, apay ka di pare. Pampanunutan mi nga rod ka ni misis ko. Umakar kami iti pagyanan. Di mabalin kami ang mga ipatakder iti bukod mi abalay. Ay kat, mayat ijay ayan mi pare. Ado ti aglaklako iti daga ijay. Kasta ka di. Ay, mayat tapno agkakaroba tayo. Damagak man nga rodya ka arobak ijay. Amo kaglaklako iti daga dayjay kat. Sige man nga rod pare. Damagam. Ayan ni Junior. Aday Jerwar, makiayayam. Ada ginatang ko apasarabok para ken ko ana. Urayam nga agawid. Adamet kat ginatang ko para ken ka. Oh, antoy. Amok anasem ka iti pabanglo ay sungay gatangan ka. Padasem man no nabanglo matlaan? Iparabaw mo di talamisaan. Apay nakatalikod ka. Sumango ka man kanyak bakit? Adara-aramido. Amok, ngam sumango ka mat Kasangsangpot ko naggapoy ti trabaho.
Apay, adi mo kaya't nga ipakita dahi ta napintas arupam. Ingka ket agsukatan, ta ingka pagawidan ni Junior. Apay nga ilamlamang mo dahi tarupam. Sumango ka man kanyak. Ano dahi tarupam? Nakaramutan. Kan lumlumtag. Awanan bain a babae. Asino ti akin aramid iti dahi ta? Dadya Amarisel kunak no nasaya at atao, saan met gayam. Anya ti kayat mo asawan? Agasam, sinugod nak ngayon pungot-pungot o di iskwelaan. Anya? Nakatugawak tor urayak ni Junior. Idi kalaat-latan ngayon may nakimpungot. Lima ba na ka? Ngam napigpig samot ngam iti siyak. Tanya ti basol mo. Tapay nga impungot na ka. Awan basol ko. Anya? Kunak man no nasingid kayo nga agayam. Nagsakit to'y rupak a kinaramutan na. Agdardara pa'y lang. Pakibagam man dita opisina, pare. Salak pa asumrak. Ha? Ni, tapay ko ma. Emergency, pare. Apay, anya nga minayatay na pasamak. Ibagak tulatakin ka. Ala, sana bale. Siyak pa'y lang timak amo dito opisina. Asikasuam, nuan yaday tayo bagbagam emergency. Wan, pare. Ala, agyaman ak. Sika ka diti asawa ni Irene? Wan, siyak. Agdaruma. Kat siguradwak asaan na aday ti umuna apa nagsasarita tayo. Numabalin ko, ma. Risutem tayo dito abanag dito eh. Tapno saanin a dumakalpay. Respetar day ta asawam. Tay pagarup ko no nasaya at tao. Kalpasan ang nagtalakakan ko na. Dinadaulan na kadagiti ta tao. Anya ti kayat mo asawan? Pinautangak pa iti kwarta. Ngamapan na sarsaritaan kadagiti tao ang may saak apokpok. Apay akayat nakapir dyan. Awan matbasol ko kankwana. Kapsat, sa akong takid-kid daw iti dispensar para iti asawak. Bayam tabagbagaak. Risutan tayo lakumanda iti abanag ditoy. Takrot ka talaga. Inaramid mo manen ti jak kayat. Nakiapa ka manen. Akasmut lang iti inaramid mo ijay naggapuan tayo a lugar. Siyak pa'y ti ungtam. Siyak lang arudan tinaagrabyado. Day tamadi nga ugalim ti ikkatem. Tauray sa dino ti papanam. At dalat ta kaapam. Gaputa chismosa ka. Manang dadaal ka iti pada matao. Basol ko laminan. Siyaklatan ti kanayo na dakas. In sakripiso tayo ti pimanaw ijay sigod anagyanan tayo. Gaputa adon ti kaapam ijay. Ita, inaramid mo manen ditoy. Sika lang tinamnama ka makawat kanyag. Apay asan mo ama ikat day nga ugalim? Apay asadino man apapanan tayo. Kat addalat ta kaapam. Oh, anya nga pare. Kumusta di emergency ako nam? Mayat ka din. Mayaten pare. Napagtutungtungan min. Mayat, tanaala iti tungtungan. Nakisaritak tanarigat no maikaso pa'y lada ito'y. Ay, una. Angam, asino ay ati maikaso? Awan pare. Ala. Ay, gayam. Nakasaritam ka din diya kaaroba yung agilaklako iti daga? Kaya't kung amin ka, nga agkaaroba tayo. Roldan, nadamag ko ang nakiapa manan ni bakit mo. Nakiapa iji iskulaan. Unay mo't daytan. Nadamag mo gaya man manang. Kat no na-post iji social media. Hawin nga rod. Nakiapa manan. Kat dayta manan tinapan ko rinisot. Ay, kantila ka no pa'y nagututangan na. Talagang sa adinan maikat dayta nga ugali na manang. Ay na, kasanon nga'y no kastalatan. Umakar kayon tumanan iti pagyanan? Ay, saan a lugar kan tao ti problema? No di kat ni bakit mo, gapo iti ugali na. Iso adi ka kumamaum-uma amang bagbaga iti asawam, ading ko. Tapno di kay mairamraman ang maibabain. Dayta nga rod ti parikot ko, Mr. Lonely. Apektado ak launay iti kastoy nga ugali ni misis ko.
Tuy pagayam mo, Roldan. Roldan pagayam ko, ti kasayatan nga ramidam, kasaritam lata ni misis mo. Nasken amaamuan na nga uray sika ket apektado, iti panakiap-apa na, ken ti panagut-utang na. Kid daw umat ken kuana, ti panagbalbaliw na. Saan lang nga para ken kuana, ngem para kada kayo a pamilya na. Ang mga kasapulan naman titulong ti social worker para iti counseling. Tapno maurnos ti puon ken gapo, ti kasta nga ugali na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Roldan, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kinitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.